nang to mon timber and furniture shop long itu forest department pen kak habda aron ripen tu lam thipen kak hamna nasi ku ansia hoba hoba la pen hoda ku tipis nang to irrigation ke long pen in habna cek lo itu tarik 24 Julai 2025 tarik itu isi normal patrolling lapen ada lang inspection akan dam lo lapen ada lang dam pen itu latum ada lang benso kibi jitu latum ban restricted only to 10 inches ancho kita main itu mendak tekam long lo ada long latum 24 inches jitu benso machine si ada ini tekam long amat dikembang lapan sis nang pablo lapan kisuman around timber approximately around like 10 round timber lapan son timber tadu total itu 307 timber sadar long itu government hammer mark tapi aja ini itu ada kan manang pablo lapan sis nang pablo lapen nang itu lah sis det menafid lah benso jitu nonang lipulo government pen ke 10 inci si allotment picture ko another 24 inci apina size mesin si diko hala so mesin banke kisis loma amate la ko ini ada pur dengrong tong sis putong ka plancok itu ke banun dalo kisis tang hormu ke jitu banun hormuan bangke ada lantum sil pamekasi government hammer impression pen si sil pamekasi ada long indemnity bond pen zima pc gangbura jitu dak local witness NC dan staff jitu witness keduan pen ku NC isi alu dekang lapen isi bangke patung herjong halaswa shop furniture shop amalik puna ko bhola ronghang alang libang pulo je ladak ke aluta dothai sota dothai busining jelo same panisi kenep longche athing pike alang tumrik milong ki bikali lake forest department inut rot no killing pusi ajo baji thomplia por nampia ropen thengpi rot se hadak nake patu ke ban pusi ko ansi ahok helal ban sota 24 ani July 24 ani rotno killing po soba nilip tumam alang liri samhotum pen chingwaisi kupilone kuma toiben tongke damlone mate kumane dong kupini ka nilaso mil ham pa problem nang potong alang lifan kai kai ni pini rotno kilin ali samhotum pen nili mila long damsi baji ke thoma por malom ajo damsi alang litum hada get along horon pidamare lo horon piore ma hada litum chukidar do staff inver do hada chukidar bang ajo pi pipot ma mat ikudunu pipolo do get nang ku thama inku alo alang litum gari bang palucok lo palucok api alang litum hada hormu hote kang pun mat bang rudu la puson der api horno killing ke amreng bitlong sidolo la sasuta alang MR ne mare CW ne nili labang confirm kan sita me nili karju lo te prote alang ke forest department long kachera brosolo lagi intellection laso alam mangke lagi inquiry do bom lang athe lata jitu bhola ki pudam happe jongsi ala so rotno killing ta involvement do ponte if he is proven alang panta laso arona teng balang panta sign up sita me alang pan non ke restore lang pot itu ta inquiry ke kuri ji atau pan ma hok alam bang itu hadak aklongan ke dami ban simane pun bangso mil ke already mil ene hada ke mil ke tokabe sop pusido kulata hem halaswa kulat nang tum hap check pen nang tum non ke jima mani han ku khadarong sarhan pikang lo dasong bongyong si halatum joy pen claim det lo la so thak ko pilo nang tum tengi ke labang ke as per departmental procedure teng tum bang lemang ko alang tum hal la son jong si inquiry do bom itu procedure also official procedure do bom ko jong si la tum yo da phan body
ada kisil pameka adin alaso artikel haita nah jong si latun jong si ke top kan bori baka solai kan bori bonte la bangke as per departmental long pipa lodo also thanks la manta action ana ko